just wanted to show you like with this kind of picture. Že pôjdeme na... Ja už ho tu mám. Happening. Here we did this. Yeah. I just wanted to show you that kind of picture. Well, that one is just a straight line, so the current one is the other one. Chcem vám teda ukázať tento obrázok s tými šikmými čiarami. If you engage with postural models, Keď sa teda budeme zaoberať posturálnymi modelmi, that's really a lot like around online or some books, whatever. viete nájsť o tom veľa na internete aj v knihách. There are different so I'm not gonna go through them because it's not mine. Sú tam akoby rôzne koncepty, cez ktoré nepôjdem, lebo to nie je obsahom tohto modulu. Basically, just wanted to give you some hints about the fact that we're talking about the cranium, but that's gonna be represented throughout. Ale chcem vám teda poukázať na to, že my sa teda bavíme o tom krániu, ktoré je tá prvá horná čiara a tým pádom vlastne to má vplyv na ten zvyšok tela. That's part of what we were saying yesterday, that the cranial base is tilted. Že teda keď tá krániálna báza je naklonená, Just focus on that example, that tilt in the cranial base that represents the cervicals a že teda tá krániálna báza naklonená bude mať vplyv na krčnú chrbticu, hrudnú, driekovú a tak ďalej. and it's gonna create like cascade of adaptations. A bude to teda vytvárať taký vodopád adaptácií. So usually if you have like that kind of tilts, Čiže keď máte takýto typ toho náklonu, the one below will sort of balance it, so it's gonna be the other tak way. ten pod ním sa to bude snažiť vyvážiť do druhej strany And so on throughout like the whole body. a tak vlastne naprieč celým telom. Those could be, I don't know, rotational or translational patterns. It depends, just like a picture. Môžu tam byť nejaké prenesené rotačné paterny, to teda na obrázku nie je vidno, ale môžu byť. And even though like in this picture here, it's just focusing on the spine. Aj keď sa to na tomto obrázku zameriava hlavne na chrbticu, Can you see how that's influencing the pelvic? So like the two femurs are at different heights. vidíte, ako to ovplyvňuje aj femur, že ako sú v rôznych výškach, The knees are at the different heights. čiže aj kolená sú v rôznej výške Ankles, foot arch, and so on. a tým pádom aj členky a obuvy chodidiel. So that kind of pattern can be ascending or that's descending. But it can be ascending as well. Čiže tento vzorec môže prichádzať z hora nadol, ale aj z dola nahor. Yeah, so that's the kind of stuff we need to have in your mind because I don't know if you do the gusset test. Je to niečo, čo musíme teda, na čo musíme myslieť. Pýta sa, či sme robili gossip test. Do you do that? Yes, with Brian. Yeah, it's the one you got. Yeah. So if you are doing the gusset test, that kind of knowledge in your mind, it's pretty significant because you need to know if something is off because of like a leg difference or because of something happening. Pri tom gossip teste musíme mať tieto informácie na pamäti, lebo si musíme spočítať, že či je to problém, ktorý prichádza zo spodu alebo z hora. Again, that's just an example. There's a lot to talk about that. A je to len príklad a je to zase téma na dlhú rozpravu, ktorej sa nejdeme venovať. Just like to help you start getting your hands on this kind of thought process. Že len aby sme teda dostali do mysle aj tento myšlienkový pattern, aby sme na to mysleli. So we're gonna go through the mandibule that really quickly. Pôjdeme teraz kúsok cez mandibulu, ale iba naozaj rýchlo. So I'm gonna I assume that if you do not stop me, you know what I'm talking about, so I can keep up. Čiže budem to brať tak, že ak ma nezastavíte nejakou otázkou alebo komentárom, tak viete, o čom hovorím a ja to budem stále ďalej.
TIJ joints, so the temporal as well. Čiže je tam vlastne teda sánka, je tam ten TMJ klb, kde to T reprezentuje aj teda temporálku, Obviously the muscles, the fascia, ďalšie svaly, fascie the vascular part, the internal control, and a k tomu teda aj vaskulárna časť a nervový systém. getting back to the picture I just showed you, that TMJ is one of the main stuff that could have an effect on that kind of. Keď sa vrátim k tomu obrázku, čo sme si pred chvíľou ukázali, tak TMJ je práve tá vec, ktorá môže mať taký dosť veľký vplyv na to, ako sa budú nakláňať a adaptovať tie vzorce. Because the function of the mandible has a direct influence on the cranial base and the cervical mechanics. Lebo teda mandibula má vplyv na mechaniku krčnej chrbtice, cervical mechanics and what was the previous? Cranial base. A teda na základ kránia, na základňu kránia. That again, it has a cascade that's going to be influencing the venous drainage, but also the nervous functioning. A je to teda zase akoby taký reťazec, ktorý bude potom ovplyvňovať aj drenáž, aj nervový systém. Because when you see how like having a not well functioning cranial base with your cervicals would how that compromise the axillary nerves. Čiže viete si predstaviť, ako teda problém v tej kraniálnej báze môže mať potom vplyv na tie vychádzajúce nervy, ktoré tadiaľ prechádzajú. Viete si teda to predstaviť? Yeah, like what nerve would it have a effect on? Že na ktoré nervy to môže mať vplyv? Vagus, Yeah. hypoglossus, Glossopharyngeus. Facialis. And all the ones that's also extended from the spectacles, like besides the cranial nerves, also the spinal nerves. Čiže nielen kraniálne, ale aj nervy. So yeah, it's a mix of stuff. So here, yeah, muscle and teeth and Tu teda vidíme svaly a zby. I think that it's a lovely picture Myslím si, because že toto je pekný obrázok. it shows how intricate like the muscle and fascial system of the neck is built. Ktorý teda zahŕňa všetky tie svaly ktoré teda z tej tvárovej časti cez krk. Also, you need to consider that these having values within the canal here. You will also have veins, you will have nerves, you will have arteries. Čiže There's a lot treba of si uvedomiť, že v tom kanáli teda sú aj cievy, aj žily, aj nervy. there's a lot of complexity going on in the neck. Čiže je to vlastne komplexný systém. Yeah, the mandible is the only mobile version of this skull. Tá spodná sánka je vlastne jediná reálne mobilná alebo pohyblivá kosť v lebke. So if you talk to some allopathic trained professional, allopathic is like the classical medicine professional. Že keď sa bavíte s nejakým teda klasickým doktorom, It's more likely that they would say that the skull doesn't move, but the only one moving is the muscle. je veľmi pravdepodobné, že vám povie, že žiadna iná kosť v lebke sa nejakým spôsobom nehybe a jediné, čo sa hýbe, je tá spodná sánka. And it's mechanical forces to the hormones, to the sphenoid, again to the SBS from the sphenoid, and all of that. It's like a continuum. Že to prenáša teda sily z tých temporálok a sfenoidu cez tie tvárové kosti a väzivové spojenia, ktoré tam sú a vlastne it's influenced by or it's influencing. It's like a continuum, so Čiže sa to ovplyvňuje tak navzájom, je to teda taký cyklus, že to potom ovplyvňuje aj teda tú kraniálnu bázu a postavenie tej krčnej chrbtice. it's like if you think of the mandible, like it's a state, it's going to be influencing obviously the temporal, but also the sphenoid is going to be influencing the SBS,
že teda tá sánka môže to ovplyvniť celým tým reťazcom, ako ona spomenula, ale aj opačným smerom, čiže je to taký spojený kruh. But also the mantle tends to be more adaptable. Ale súčasne je fakt, že teda tá sánka je najprispôsobivejšia. So usually, like, not considering your trauma or big other Takže external stuff, it's like an adaptation. It's coming from somewhere else. Takže ak teda by sme sa nebavili o nejakej veľkej traume alebo nejakom veľkom úraze, I don't get it, like if you... Because like obviously, like coming from a healthy state, you got a big trauma on the jaw is gonna be influencing all of the rest. But otherwise, the jaw tends to be adaptive, so it adapts to what's happening. Čiže keď to prichádza z toho nejakého akoby veľkého úrazu alebo nárazu na tú sánku, tak je jasné, že vlastne sa to potom prenáša smerom dovnútra, ale vo väčšine prípadov teda ten problém môže byť vnútri a to, čo sa prispôsobuje najviac, je potom tá sánka, čiže v tom opačnom smere. So I mean, you need to check it because there are a lot of other stuff besides having a big like. Čiže keď je tam problém s tou sánkou, tak akoby buď to je teda po nejakom naozaj že náraze, ale ak tam ten náraz predtým nebol, tak treba preveriť aj všetky tie ostatné časti toho reťazca. It's not just trauma, it's a lot of stuff. Trauma is just the basic, but also imagine like spending years that way, that's gonna have a input. Že nemusí to byť teda len nejaká trauma v štýle toho nárazu, ale že môže to byť aj akoby dlhodobé sedenie v tejto pozícii, čo vlastne bude potom vplývať na sánku a potom reťazci na tie všetky ostatné časti. But also always remember that like the aim of our body is to adapt. Ale musíme stále myslieť na to, že cieľom nášho tela alebo zámerom nášho tela je stále sa prispôsobovať tomu prostrediu. So like the body does the best it can to adapt to Takže things that we do that we get into. Takže to telo vlastne neustále robí najlepšie, čo vie na to, aby sa prispôsobilo. So like from a broader concept, besides the trauma, pathologism, and all that, everything is adaptive. Že mimo toho konceptu, že teda je tam nejaký úraz alebo nejaká trauma, tak vlastne všetky časti tela sa prispôsobujú. Everything is adaptive. Yeah, everything is adaptive. Všetko sa vlastne prispôsobuje tomu stavu, v akom sa momentálne to telo nachádza. Like if you think of someone sitting on a computer all day long, like Keď si predstavíte niekoho, kto takto sedí teda celé dni za počítačom, you're not feeling that, right? So you will have to adapt the survival postures of the cranial base in order to keep that same angle, which is the vitals, but also that it's gonna have to move because you need to have the sides straightened. čiže keď sedí takto, tak vlastne prispôsobí ten úklon tej hlavy na to, aby sa na tú obrazovku teda mohol pozerať. Because again, one of the biggest aim of our body is to have the side into the horizontal plane. Okrem toho teda telo sa neustále snaží mať oči v jednej rovine, takže to bude akoby cieľom toho tela aj v tej divnej pokrivenej pozícii za tým počítačom. So like you cannot function like that. Že nemôže byť proste takto neustále. The eyes into the right position. Má potrebu dostať tie oči do správnej pozície. And so on. It's like yeah. Sorry. Yeah. Continuous adaptation. Usually it's protection. It has like a protective role. Čiže okrem adaptácie má to telo aj zakodované akoby princípy nejakej ochrany, obrany. Those are the relationship. So yeah, cranial base and we been through that. I guess it's fine. Myslím, že sme si cez toto prešli, takže Obviously, tend to do with the sphenoid, and we said that it's a keystone and so on. That's a way of looking at it. čiže znova ten komentár, že vlastne TMJ je ten keystone v tej tvárovej časti. Yeah, and then the temporal, and so that temporal mandibular
joint is a synovial joint. Čiže temporomandibulárny joint je ten synoviálny klb. It means that it rotates and... Well, To je ono, nie? Synoviálny, či sa... It combines two movements. yeah, I mean, like, we have different type of articulations. Synovial joints are the ones that are, like, mostly pretty mobile. Hej, čiže synoviálne kluby sú tie, ktoré sú mobilné, ktoré sa teda vedia hýbať do viacerých smerov. Like, if you compare it to the synchondrosis, like the one of the SBS, where it's so big, the movement they need to allow. It's a big difference of the movements. Čiže je veľký rozdiel medzi tým klubom SBS a týmto synoviálnym klubom TMJ v tom rozsahu pohybu. So yeah, it rotates and it translates also. Čiže sa to jednak rotuje a jednak hýbe dopredu, dozadu. But also like the TMJ has a disc, which is pretty important because it helps with adaptation, like making the movement like smooth. Čiže tu máme v podstate sánku a teda súčasťou toho TMJ kolbu je aj teda ten disk, ktorý sme si pozerali minule z Juanom, ktorý vlastne umožňuje a vylepšuje to klzanie tej sánky. The disc is divided into different parts. One that allows rotation and the other one is a follow-through translation. Ten disk má teda dve časti, jedna, ktorý umožňuje ten pohyb dopredu a potom ten druhý, čo umožňuje tú rotáciu. And like the mobility that like the help the hydration of the disc as in any other kind of disc or like cartilage like knee is important for having a smooth, painless, mobile articulation. Čiže hydratácia toho disku a výživa toho disku vlastne umožňuje bezbolestné pohyby tých klbov, tak ako v kolene, všade, kde sú vlastne chrupavky a kde sa to teda má nejako klzať, tak ten disk je dôležitý. So like that's a broad concept, but if you think about it, like with arthrosis, you can feel like when you rotate the neck, you can feel like the practice and the sand sound in the ears. Čiže pri arthrosis, že pri artróze vlastne napríklad na tých krčných môžeme pri tom pohybe počuť až v ušiach taký zvuk, ako keby tam bol proste piesok. Usually patients say that they actually feel sand or they feel like little tiny like stones, like really tiny stones when they move it and so on. That's the biggest sign of arthrosis usually. Že That to je, happens to any other cartilage. So to je väčšinou taký prejav, čo teda spomínajú pacienti, že cítia tam také malé kamienky alebo akoby pocit takého piesku, čo je teda prejavom artrózy pri hoci ktorom z tých klbov. obviously that comes like with aging, Čo prichádza vlastne s vekom. and when it comes to aging, it's usually systemic. A väčšinou teda, keď to prichádza s vekom, tak je to systemický problém, But also you can have disuse, ale môže to byť aj opotrebovaním alebo zlým používaním toho klubu. like if you use an articulation into a wrong way, like throughout your life, you're gonna develop arthrosis in the articulation, not because you're old, but because you're using it wrong. Čiže keď celý život používame ten klub zlým spôsobom, tak to môže byť ako spôsobené tým zlým používaním, ale môže to byť aj vekom. So that means that one side, for example, can have like a worse arthrosis than the other, like for the TMJ, for example. A môže to teda znamenať, že aj pri tom TMJ napríklad jedna z tých strán bude mať väčšiu tú artrózu ako druhá, lebo ten človek možno zvykol jesť na jednej strane, alebo There's not gonna be like with the TMJ, it's not gonna be a massive difference because you cannot really isolate one side with the other. že nebude to až tak citeľný rozdiel, lebo vlastne sa nedá úplne odizolovať jedna strana od druhej. But if you think about like the TMJ clicking, Ale keď budeme myslieť na to klikanie tej sánky, now sometimes you see it's like I think it's called incarceration of the disc. je to vlastne akoby incarceration, Like the disc moves and gets stuck somewhere že else. sa vlastne akoby zasekne ten disk na zlom mieste. So it's Keď nám hovoril vlastne Boska, hej. like with the movement cannot put it back in its place, like it's kind of stuck somewhere else. Že vlastne ten
tej sánky to nevie vlastne vrátiť naspäť ten disk pri tom pohybe. And usually it's like anteriorly. Väčšinou je to dopredu, málo kedy je to vzadu. So like for example, having that on one side, but not on the other is gonna compromise the disc more on the side when it's incarcerated. Čiže môže to akoby tým pádom viacej opotrebovávať tú stranu, kde ten disk je posunutý voči tej druhej strane, ktorá je zdravá. So the disc on that side is gonna have a lot of problems, but also if you have the disc stuck somewhere else, that mandible will not be able to move correctly, but also the other one will have some issues. Čiže nie je to izolované, takže v podstate keď tá jedna strana bude mať ten disk posunutý, tak ani tá druhá strana nebude vedieť pracovať úplne korektne. Obviously we've got ligaments, we've got the capsule and so on. Tu máme teda ligamenta, kapsule. That's the picture basically of the ligaments of the jaw. Čiže to je obrázok tých väzív v sánke. This is a big simplification of what's happening. Toto je veľmi simplistický pohľad na to, čo sa deje. But concept-wise, and it's also a drawing, so I think she will like feel a lot of pain herself now. But that's like the best occlusion, and with the changes in occlusion, the whole body axis will change. Čiže Size. je to len veľmi zjednodušený obrázok, pri ktorom väji môžu stať chlopy ježiť sa chlopy na tele, ale je to teda proste nakreslený obrázok, aby sme aj veľmi jednoducho pochopili, že ako ten skus, v prípade správneho skusu to vyzerá ako obrázok A a v prípade tých ostatných obrázkov je to buď dopredu alebo dozadu ten skus a ja to potom mení po skus. Because the teeth needs to clench in a very precise space, you really need to close up. Lebo tie zuby sa vlastne musia zatvárať vo veľmi presnej pozícii a musia sa naozaj vedieť akoby zavrieť. And that clenching is really responsible for like neural adaptation because it gives like a postural like general input. Čiže ten skus vlastne dáva aj neurálnu informáciu do mozgu, ktorá potom vlastne uspôsobuje aj to ostatné postavenie toho tela. And that is because that neural aspect, that internal perception is going to influence the tone more than the structure, The tone. the tone of the muscles. A ten skus vlastne cez tú neurálnu informáciu bude vlastne ovplyvňovať skôr akoby tónus tých svalov, nie úplne postavenie. So a difference, like a great difference in tone, like from one side or the other, for example, in time is gonna create like structural differences, and so it's like a recurring problem. A rozdiel v tom tónuse napríklad na pravej a ľavej strane bude potom ovplyvňovať to postavenie a bude spôsobovať nejaké štruktúrálne zmeny na tom tele. Because as we said, I think it was day one, muscles also they shape the form of the bone. Ako sme povedali vlastne hneď prvý deň, tak tie svaly ovplyvňujú tvar kostí podľa toho, ako ťahajú alebo ako sú upnuté na tých kostiach. So like having a change in tone in time is gonna create a change in structure in a longer time, and so on. So that will be your posture. So you can change it, but not so much. Čiže ten zmenený tónus vo svale na tom dlhodobom horizonte bude meniť aj teda tvar tej kosti a teda tú postúru ako takú a dlhodobo už akoby to potom je nestratné. There are some like tricks you can use to assess it and to like see if the pain is deriving from a visual occlusional pattern or if there's something up with the posture due to the jaw alignment. Čiže there is a test. There are some tricks. Čiže sú tam nejaké akoby triky alebo návody, ako si otestovať alebo zhodnotiť, že či if it is from the closure or from the position of the jaw. Let's say I've got like neck pain.
to see if it's coming from the jaw or it's coming from Že sú tam somewhere teda, else. že či bolesť krku napríklad môže pochádzať z toho skusu, z toho zlého skusu tej sánky, alebo z nejakých iných miest. Besides obviously looking at it. Okrem toho, že sa na to iba pozriem, hej, čiže môžu tam byť sú tam nejaké testy. Because if someone has like the perfect smile, it's less likely than with someone with like that or that, obviously. Že niekto, kto má akoby dokonalé zuby, tak tá pravdepodobnosť tých bolestí je tam nižšia ako pri niekom, kto má proste ten skus nejakým spôsobom deformovaný. Those are tricks in the sense that we should not like step on someone else's profession. Sú to teda triky, Like if you have something like that, you need to send the person to a dentist. Or čiže keď uvidíte niekoho s takýmto skusom, tak ho proste automaticky posielate k zubárovi. so you can build it, you can support it, but it's not your place to actually make a medical diagnosis. Môžete ho akože ošetriť, môžete ho podporiť nejakými technikami, ale nie je na vás robiť proste nejakú špecifickú diagnózu. Also, like if the problem is actually the dental occlusion, that person is gonna need like an extra thing. A ak je teda problém naozaj v tom skuse, tak je možné, že ten človek potrebuje nejaký strojček na zuby. And I'm saying that because there's a lot of people that just wanna do everything by themselves, so they do not send people to the dentist or speech therapist or obstetrician, whatever. They just do it. A hovorím to len preto, lebo sú ľudia, ktorí vlastne chcú všetko riešiť sami a neposielajú tých pacientov k špecialistom ako zubár, logopéd a podobne. But to do our job well, we need to be working with other kinds of professionals that they are going to bring their expertise on the table so that we can all together work with the health of the patient. Ale ja teda odporúčam, aby sme zahrňali do tých našich liečebných postupov aj iných špecialistov, ktorí prinášajú svoju expertízu na stôl a kde vlastne v centre toho záujmu celého toho týmu je zdravie toho pacienta. So the tricks that I was talking about, like I don't know what's the actual name, but they're like those like cotton thing that looks like tampons that the dentists use. Čiže sú také tampóny, čo používajú zubári, ktoré teda ona nám povie, ako použiť pri nejakom tom triku, ako prísť na to. So you can like try to reset the occlusion by applying them into the lateral part of the lateral part of the teeth, but like not that way, but like she knows it better than I do. Čiže môžeme sa akoby pokúsiť napraviť ten skus tým, že mu tie tampóny vlastne vložíme do úst. Nie to napraviť, len ho vyradíš z oklúzie. Vyradíš ten sval, ako keby to znamená, tým pádom vieš zistiť, či je to ten sval, alebo je to niekde inde. Okay. So basically you're kind of faking the occlusion for the neural system. Čiže vlastne akoby oklameme ten neurónový systém tým, že tam vložíme tie tampóny a budeme čakať na nejakú reakciu. We'll wait for some reaction if it changes or... Nečakáš na reakciu, ty čakáš, akože urobíš ten test. A ten test ti ukáže, napríklad kineziologický test, či ten človek reaguje tam, alebo reaguje niekde na postúre. Že proste ti to blokuje. Veľmi často je tá oklúzia práve. So yeah, that's usually used for kinesiology, applied kinesiology, but also as you're faking that with nervous system, Čiže keď tými tampónmi vlastne oklameme ten nervový systém, you make like the person walk for a while, like in the practice, you can also find some difference into the gait or into the graphic task which is done, into the movement, into the pain possibly. It's tricks, it's someone else that should do that unless you have a degree on that. Čiže potom vlastne necháme toho človeka chvíľu chodiť po miestnosti, alebo mu robíme teda iné tie testy a sledujeme tú zmenu, ale ideálne by to mala robiť špecialista. Also, if you find your lead useful, you can also like train them to do some exercises like at home, like with a pen, a pencil, whatever, and just
bit underneath the tongue. Že môžeme tiež tých pacientov inštruovať, aby robili doma také cvičenia, že napríklad teda si vložia pero alebo ceruzku pod jazyk do úst. I mean, there are a lot of different kind of stuff you can do. Obviously, it depends on what do you need, like what the patient needs, what kind of job you need the patient to do in between sessions, and obviously I'm talking about the like occlusion, but that's the same for sites, test sites. Čiže záleží od toho, že čo teda ten pacient potrebuje v danej chvíli a čo vy viete v tej ambulancii vytestovať, až teda dajú sa robiť podobné testy aj z rakúsika. Also, like with ophthalmic membranes, it's very important to train the ocular system again. Čiže napríklad pri oftalmických migrénách je potrebné akoby znova natrénovať tie očné svaly znova na nejaký pohyb asi. So you would have like to suggest them to do some stuff and some other to train the nervous system. Čiže odporúčte tým pacientom, aby robili nejaké cvičenia, aby si natrénovali ten nervový systém. Because I'm sure you will talk about that in detail in time, but the problem with chronic stuff is that chronic stuff will change the nervous system. Ale teda ako problém s tými chronickými nejakými deformáciami, ochoreniami je v tom, že oni menia už aj nervový systém. So like chronic ocular migraine is going to shape the pain transmission. Čiže chronická oftalmomigréna vlastne už bude tvarovať aj to, ako vnímame bolesť. So that transmission is going to be Prenos bolesti. the primary path of that mechanism. Do you know what sensitization is? Desensitization. Yeah. Či vieme, čo je desensitivizácia nervov? Áno, vieme. So like that's basically why we need to deal with chronic pains. Čiže to je jeden zo základných vecí, čo sa vlastne robí pri chronickej bolesti. Just keeping it pretty general because I think you're going to talk about it with the neuro lecture. Myslím si, že sa to budete učiť aj teda na nejakých ďalších moduloch, tak ono to tak ako iba okrajovo spomína. Yeah, we've been through that. That's the anatomy of the TMJ. I put like those two. These are some YouTube videos that show like how the TMJ is held in place, like what's the actual movement that it does. We need to see that. We want to see that on film because we don't have the PDF anymore. Čiže tie videá si môžeme pozrieť doma a sú to vlastne videá o tom pohybe TMJ. Yes, what the YouTube. We can watch it at home. We watch at home. Yeah. Yeah. Okay. So yeah, but mechanical. I think you start with Spanish one with the Juan Jose? yeah, because like his name is Joska, I think I see. Boska. Boska, yeah. So I get so confused. Anyways, so it rotates and it translates. It's usually it's about like a bilateral harmony. So they do that together usually. Že mal by tam byť nejaká bilaterálna harmonia medzi tými dvoma stranami tej sánky. But yeah, rotation and translation are the movement required to open the jaw. Čiže tá rotácia a nejaký ten horizontálny, tá translácia vlastne sú tie dva pohyby, ktoré spôsobujú, že tú sánku môžeme otvoriť. But also you can have like lateral rotation. Ale tiež môžeme mať akoby aj laterálny pohyb tej sánky. Yeah, you can see if the patient, like when the patient opens the jaw, that vibrates. Môžete vidieť, že keď pacient otvára tie ústa, tak tá sánka sa vlastne akoby pohne do strany, jednej alebo druhej. Have you looked at that? Pozerali sme si to, yes, we checked. And then you got reflusion, a lot of movement, different movements. Ešte teda sú tam nejaké ďalšie pohyby. Again, it's related to temporal mobility, temporal balance, and all the cranial motion. Čiže tá funkcia TMJ sa vzťahuje aj k mobilite tých temporálov alebo
ktoré sú síce malé, ale extrémne silné. The pterygoid, the lateral pterygoid is actually the only one that opens the jaw. Pterygoid muscle je vlastne ten jediný sval, ktorý otvára tú sánku. And in my personal experience, like there's a lot of interest in the pterygoid obviously and the muscular obviously, but like the terminal is really neglected. Že z mojej skúsenosti teda osteopati riešia tie svaly, ten pterygoid a žuvací sval a že celkom často opomínajú práve tie temporálky. But it's actually like a very important muscle. Ale je to veľmi dôležitý sval, Because you know, if you have something really going on with that, you got the whole cranium blocked. lebo keď sa vám niečo deje práve na tom temporálnom svale, tak máte veľmi často zablokovanú celú tú lebku. So yeah, the other muscles are important, but like the temporal is Tie ostatné svaly sú tiež dôležité, ale netreba na tie temporálne svaly zabúdať. obviously it's really relevant the neural part that is coming from the trigeminal. Samozrejme, že je relevantná aj tá neurónová časť tej témy, kde teda máme ten trigeminálny nerv. You know that the trigeminal nerve has like 3 branches. Takže teda vieme, že trigeminálny nerv má So yeah, 3 vetvy. so yeah, that's the mandibular part of the trigeminal nerve, and it goes like that. Na obrázku vidíme tady It's like the equator axis. na obrázku teda vidíme tady tie 3 vetvy idú. As the other branches, you know, you can feel the axis of the trigeminal nerve. You can feel the Axis of the trigeminal že nerve. dajú sa napalpovať tie miesta, kde vychádza teda ten trigeminálny nerv. Also, the trigeminal nerve links the TMJ to the dura system. A ten trigeminálny nerv sa teda napája na okrem sánky aj na teda TMJ a na duru. Yeah, it's related also with the autonomic regulation of pain and perception. The last sentence. Čiže ten nejakým spôsobom zmena v tom aferentnom inpute môže ovplyvniť autonómnu reguláciu a vnímanie bolesti. Can you explain where it connects with dura? How it links with dura? The trigeminal nerve. Yes. Because where does the trigeminal nerves like start from? Aha, okay, so it's somewhere close to dura, okay. Ja som potrebovala spomenúť. Dobre, čiže ten trigeminálny nerv vlastne to, kde vyúsťuje, je niekde blízko dury, tak preto je tam ten link. I'm not saying that there's mandibular branches touching the dura. I'm just saying that you know the whole pad of the trigeminal nerve is not influenced the dura. Že celá tá cesta toho trigeminálneho nervu teda môže ovplyvňovať aj duru. Also, you know, there are other stuff, things said about the TMJ has emotional thing also, and it has like an emotional aspect. Čiže ten TMJ má aj veľký emočný aspekt, But also, you know, it's related to the autonomic nervous system, je to spájané aj s autonómnym nervovým systémom, because like the tension of the jaw could sustain the parasympathetic dominance. Having a lot of čiže tension. to veľké napätie v tej sánke môže vlastne ovplyvňovať ten sympatický systém. So like balancing the jaw is really important for a lot of reasons, but also to enable the system to balance the autonomic system. Čiže to vybalancovanie tej sánky okrem toho mechanického aspektu môže mať vplyv aj na vyváženie toho autonómneho nervového systému. Also because the
ten, budeme mať modul na autonómny nový systém. You will see that in fact all the techniques that we do involve the temporal balancing. Tak veľa z tých techník bude zahrňať vlastne vyvážovanie, vyrovnávanie, balansovanie tých temporálnych prostí. In one way or the other, and I'm going into that as a harm effect on the autonomic system. A to bude mať potom vplyv na ten autonómny nervový systém. And if you think about the TMJ being attached to the controls, it's like a continuum. A keď si teda uvedomíme, že TMJ je napojený na tie temporálky, tak nám tam dojde to prepojenie, že ten jaw môže mať vplyv až na autonómny nervový systém. Because as we were saying that you have like something like stuff jammed from the control that where the spinner is gonna have like a lot of problems inside here. That's the same scenario if you have like the canals of the mandibular really stuck into the control. Čiže tak ako sme si hovorili, že keď je tam teda nejaké veľké zaseknutie okolo toho etmoidu, vomeru a sfenoidu, až to teda sú zablokované tie sinusy, tak podobný scenár sa môže diať aj v prípade tej sánky, kde keď sa zablokujú tie condyles, tak vlastne tiež je tam akoby veľa napätia a málo drenáže a málo pohybu a tak ďalej. Also that just to show you how connected we are. Tuto vlastne vidíme na tých fasciách, ako je to vlastne všetko prepojené. I really suggest you have like a personal research on how the fascial system like holds things together around the body to have an idea of how everything is connected. Odporúčala by som vám, aby ste si niekedy vyskúšali, otestovali asi navzájom alebo aj sami na sebe, že ako vlastne tie fascie sú prepojené, je to všetko pospájané. Because yeah, like everything is connected, but not everything is connected to everything. So you really need to know what is able to talk to what. Lebo áno, je pravda, že všetko je prepojené, ale nie je pravda, že všetko je prepojené so všetkým, čiže treba vedieť, ako ten reťazec postupuje, aby sme teda vedeli, že čo vieme čím ovplyvniť. Also, yeah, the emotional state of the jaw. I guess that in the same way as someone with some emotional struggles can have like a big tension like in the sternum that's gonna have an effect on the central tendons, so the diaphragm, so the sphenoid, blah 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 blah. I guess that in the same way that can happen to the jaw. Čiže tak ako niekto môže mať akoby z toho veľkého stresu a napätia, teda to nahromadené nejaké napätie na tom sterne a cez ten stredný ligament potom ovplyvňuje bránicu a dýchanie a vplyvá to na sfenoid, takže proste taký istý mechanizmus a systém vlastne môže byť aj na tej sánke, že teda tá sánka je v napätí a je to spôsobené tým nejakým emočným stresom. So you know there are a lot of theories on psychosomatics. Čiže je veľa teórií o psychosomatických vplyvoch. So you can really take it from any angle. It could be Chinese traditional medicine or a lot of stuff. So it depends on from where you look at it. Môžete sa na to pozrieť z rôzneho uhlu pohľadu, aj napríklad z pohľadu tradičnej čínskej medicíny. Like to me, if I think about it, like, have you ever had the feeling of really needing to hold it, like, in your life? Že či ste niekedy zažili takú situáciu, kedy ste mali pocit, že tie veci naozaj akože musíte udržať. Like, you're really on the edge of not doing it anymore. Že ste akoby tak na hrane toho, že ešte chvíľu a buď sa zrútite alebo zbláznite, alebo neviem. Like, for me, that feeling is here, Pre mňa ten pocit je niekde v tejto oblasti, and even a little bit more on the sternum, I guess. alebo teda kúsok ešte aj na sterne. And if you think about it, you know, the psychosomatic aspect of having just space left to breathe, to live, to exist, it might be related to the compression of the sternum. A teda, že ten psychosomatický pohľad na to
byť, že vlastne už tam nemám dostatok miesta na to ani aby som sa akože nadýchla do toho života, že je tam teda tlak na tom stredne. Also, getting back into the job, like anytime we have a saying, I think it's pretty basic, but like when you're going through part-time, you will have people saying, you know, just plant your seed. Yeah. Ja. Tak akože aj asi aj teda tak ako v Taliansku, aj na Slovensku, a v Čechách proste máme takéto vyjadrenie, že zatkni zuby, keď je toho naozaj na nás nejak veľa, alebo teda musíme ísť cez nejakú ťažkú situáciu, tak proste zatkni zuby. So I guess even that, like it's the same for a lot of time, you know, having to let your own seed, you're really doing a lot of tension, not because you're actually, you know, creating damage on your feet, but because that's where the saying comes from. Čiže, hej, že keď sa to ale deje, že dlhodobo, že teda počas dlhého obdobia vlastne sú tie zuby zatknuté, tak vlastne tam vzniká to napätie v tej sánke. Because you know that, like, the sayings we have, in general, they come from something they noticed in the past. A veľa týchto prúpovidok vlastne vzniká z týchto prejavov fyziologických. Yeah, I mean, they have a reason why it's Že just vznikajú z nejakého dôvodu. Yeah. So that's my opinion on that. So yeah, just factual listening and palpation, like we've done that with Plan. Že či sme teda to fasciálne počúvanie a palpáciu sme robili, yeah, maybe with one or with other. Yeah, we're not doing that unless we have like left time, but I don't think so. So yeah, you always palpate, you test it, and you need to have an idea of what's happening. You'll have those, Čiže máme to, palpujeme to, testujeme to, aby sme vedeli, čo sa vlastne deje. you will have those lights, so if you want, you can have a look at it and see if you miss something less similar, just to have a broader idea of it, but it's just that. I mean, it's nothing better about it. One thing that I really like though is like getting back to the concept of balancing the maxilla. Čiže chcela by sa teda vrátiť k tomu konceptu toho vyražovania tej maxily With the same concept, with the same idea, you can balance the mandible. a s tým istým prístupom môžeme balansovať aj spodnú sánku, spodnú čelusť. And you will have the description here where you can do that, holding the sphenoid, holding the oxygen, whatever. A môžeme to robiť buď tak, že budeme držať sfenoid, alebo budeme držať occiput. And if I had to like, tell you in which cases it's better to balance instead of doing something else, let's say that balancing is better to improve coordination from exercise. A keby ste sa ma pýtali, že kedy použiť balancing a kedy použiť niečo iné, tak balancing by som používala vtedy, kedy by som chcela akoby vyvážiť celý ten systém. When you will use balancing when I need to improve the coordination. keď potrebuje zlepšiť koordináciu between the two maxillas or The two sides of the mandible. medzi tými dvoma stranami TMJ. And also, yeah, otherwise it's too painful. There are a lot of reasons, but like to improve coordination is pretty useful to have like a complete hold of the mandible. So, if you were to work on the mandible, Keď držíme teda tú spodnú sánku, you have a lot of different things and techniques that you can do. môžete použiť veľa rôznych techník na to, But ale if you need to improve the coordination of the two, ak chcete zlepšiť koordináciu medzi tými dvoma stranami toho kolbu, you need to be able to work on both sides at the same time. musíte pracovať na obidvoch stranách súčasne. I really like balancing in general. That's why that's my research technique of choice. A teda takéto vyvažovanie je
najobľúbenejších techník. But if you work on those two together, Keď teda robím na týchto dvoch naraz spolu, accepting that this plastic one is gonna fall a little bit. že teda keby to pustila, tak to spadne, ale So having like the best contact you can, I guess you need to have the two angles at least. je najlepší kontakt je takto, že teda mám to opreté o to zápestie až. And with the other hand, you can either just hold the cranium, you can have a hold on the A sphenoid. s druhou rukou držím buď sphenoid, alebo teda tú temporal parietal. And you Parietal can just sphenoid. hold the A cranium or you can buď len hold the teda akože sphenoid. drží hlavu ako takú, alebo drží sphenoid. Otherwise, you can, hold the occiput, but it depends on what you have to do. Ale môžeme napríklad držať aj occiput, ale to teda záleží od toho, čo ideme robiť. If I had to choose between those three variations, I would go with either holding the hand because that would give you like a straight reference. Ak by som si mala medzi tými troma odpovmi vybrať, tak si vyberiem proste len takto akože držanie tej hlavy z hora, lebo to je presne ten oproti opačný tá poloha oproti. Otherwise, I would go with the sphenoid. Alebo teda potom by som skúšala ten sphenoid. Anyways, what you do is what you do all the time. So it's either inducing a still point or unblended. Čiže robím to, čo vždy, že buď teda sa snažím dostať do still pointu, alebo to unbindujem. It just depends, but like if you need to work on both of them simultaneously and you will end up like unwinding it, it's pretty comfortable. Čiže keď vlastne takto môžem pracovať na obidvoch tých stranách simultánne, tak takto je to najpohodlnejšie, aby som teda robila ten unwinding týmto spôsobom. Because you really have like a good contact, and also you can either apply pressure or traction. Lebo pri tomto spôsobe uchopu vlastne viem aplikovať aj tlak, ale aj ťah. And that's gonna be useful to engage with the joints. A to je užitočné práve pri tom, keď chcem kontaktovať ten klb, jeden alebo druhý. We can engage with joints either applying, for example, applying pressure or traction. Čiže akoby skontaktovať sa s tými klubmi sa môžem buď skrz ten tlak alebo ťah. And that's gonna be depending on what you need to do. You try it and A feel to what's teda záleží od best. toho, že čo chceme urobiť, či budem ťahať alebo tlačiť. With me. Another approach, and then we will move to sinuses, I think. A ešte iný prístup a potom prejdeme na sinusy. The same way you can decompress it. Môžete to aj takto akoby dekompresovať alebo teda odľahčiť. So like making that jaw like that way. Teda urobiť ten pohyb tej sánky takto, týmto smerom. But it really depends on like how's your hands, how's the face of the person, because you really need to be able to get it and have a contact that enables you to engage it, but also straighten your fingers. Čiže ide aj o to, že o tú anatómiu toho pacienta a o to, ako to vy viete s tými rukami spraviť, lebo vy reálne proste potrebujete odpojiť tú sánku od tej. It's like if you got small hands and the person's got like a long Keď má niekto proste malé ruky a ten človek má strašne dlhú tú tvár, tak to môže byť ťažšie. you might not be able to get to the jaw and have like a fair contact on the skull, so you might need to just do it this way. Takže môže sa stať, že nebudete mať akoby dostatočne dlhé prsty na to, aby ste jednak boli stabilne na latke a súčasne tie prsty posunuli a v tom prípade to proste robíte tým druhým spôsobom. It just depends. Try with different people, it's just that. Záleží, musíte si to vyskúšať na rôznych ľuďoch. I think we are done with the jaw already. Myslím, že to je všetko v sánke. That's muscles again, that's decompression. Yeah, that's decompression with the sphenoid, just that's the base. To akoby
do you wanna try the balancing of the maxilla and mandible and decompression and all that before we move to sinuses, or you wanna just go on with hearing? Chcete si vyskúšať tieto dekompresie a balancingy, čo nám tu teraz ukazovala, alebo ideme ešte prejsť teoreticky sinus